kaskada Diyos, taiyawin Kaskada ko. hindi. Ay! Haan, irwarda, tagamen, bawal, dakas iti adati mabate. So, Piso ka irwarda. ro, iwaryo apo, te kabil yung lami sa ame, taiyawin ko di Pangasinan. Abay, tayawit mo. Teka, pasika kami no bigatin, paglapag pamirienda. Animal ka. Dakas. Ti dakas, nubuksit yung piseng. Di ko natangarot, awan kin na sinseng. Basta buksit ang bisig. Why? So, ingen. Kaya. Ay, nagpipintas na kagwapo ti taga Munyos na. Nagwagwapo, damdamo lang apo. Iti 33 na taon nga nagtalinaod, iti rabaw, iti daga. Nabaybayagan apo, nagtugtugtug, nagperformak, iti entablado, 14 nga taonan apo nga entertainer ak. Nabayagan nga taltalagan, ng tata lang nga nadanon ti lugar yun, nagpintas gaya. Nagpintas. Sa dapat na iti pinaspaswitang mga lalaki ni Jay Tatayo. Kanarigre. Kaya't ko may kamang ito ita nasisingpot gayam ti tagamunyo si ka na asikaso dati bisita. Aligarod. Halos na padayawan tati pamilya na satnanan. Padayawam suda amin na. Ay kablaawak isuda. Wala kablawak suda ta nagkablawak tatayo. Sige kumablawak. Naimbag nga rabi. Naimbag nga rabi nagpasayt. Nakinya ti kaya mo ngayon kakablaaw. Nayunam. Nayunak. Wow. Naimbag nga rabi. Naimbag nga rabi. Inulit mo lang ingay. At least ni nayunak no kaya mo surukak pay na imbag nga rabi, na imbag nga rabi, na imbag nga rabi. Katiddugaw. Katiddugaw. Wow. Alay. Na imbag. Ho! Kaya. Kure ka na. Narabi kada kayo amin apa. Ho! Gagaram mat. Kuna katiddugaw, nakatiddugaw. Okay nga ngay kasi nga talaga katiddugaw kunam kasla ka na tayo kaya ayam ti syataw. Isuman nagalas. Kinyati kaya mga kablaway Sukatanta. Alay. Kahit ko English. English. Wow. Alay. English na kablaaw. Kablawa. Alay. To our very energetic barangay captain. Wow, so siya. And also to our barangay officials. Wow, napay pasikyaw na siya. Chicks. Hoy, ingay ninyo ta chicks. Lagi ni pampalasang. Chicks na kita. Wow. Oh. Chicklets. Kinday. Abay Lagi ta ni chicklets. upeng. Chicklets. Babasay. Chickalais. Amo tata. Oh. Lalakay. Wow. Chickots. Babakal. Wow. Chikog. Hoy, nga tata chikogs. So kuno na ilawan nga masikog di kablaawa mo tadamo dayaw na. Chikogs ayan. To all assorted people. Hoy! Tol assorted people apay biscuit. Kindi nga assorted. Ni apay biskuit kas kada kwa kindi lang ta assorted suling apay di ka kikitaan ni. Ada balasang, ada baro, ada bakut, ada lakay, ada kumpo, ada kyat. So nga assorted. Kas di ko mablao ti English. Ale, babantaman iti Ilocano. Ilocano. Nasimpa, seryoso. Seryoso nga kablaaw Ilocano. Wow. Alay. Naimba garabi kada kayo amin apo, gagayam kan kakabsat. Na, kakapsat na kami amin. Ay napay kakabsat kayo, kano kakabsat kayo kumaapay takong ni ilang kaw. Isukaw. Ikatanda kakapsat. Alay. Naimba garabi kada kayo amin apo, gagayam. Gagayam. Tatakalan na panitaw. Damdamok. Amo ka man naggayam ka ngamhaan. Kami nga amin dito'y kagayam mo. Ikatanda ta gagayam. Alay. Naimba garabi kada kayo amin apaw. Apaw. Nyapaw na dilangit. Awan ditaw. Ikatong nyapaw. Naimba garabi kada kayo amin. Amen. Kalkalpas mo naglualo ingay. Haan? O, di katong ta amen. Naimba garabi iyaw. Yo, sula lang. Sabi si kabay na ngay. Katong tayo. Naimba garabi Nga mumingin ang arabi tatata na lidumaw. Ikatong tarabi ay. Naimba. Ay, lalalo mumingin na imbag kami amen. Awan sakit may. Nang kami ko, ada ko ba sakit may awan kami dito. Katong tanimbag. Ikat naman tinaimbagan. Wan. Dato ti kung kunakon ngay bagbaga mang nagas. Ikatam. Ikat ginaimbag. Wan. Alay, kitam. Hop! 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 Oy, nagbastos ka ingay. Nadatangay. O kapag mo may paikat aming nga kablao ko, di ko mablaawak ti sinyas. Ay, sinyas na jay. Okay. Ipatarus mo. Ikanam dati may ko tayo patarus ko, tanong mo bagbaga nga bastusak. Alay. Go! Oy, kasano nga good data. Inigamang Duwa nga data iman, agalamano, di good di jay. Evening! Oy, kinalupan mo lang tama na. Alay, aputom tamatam, no di nga nasa ingat, tungang. Ladies! Apay taniyog-yog mo ta susaw. Damagan mo dagita babae, ladies, dagita, and gentlemen! Nadatangay. Damagan mo dagita lalaki, dita ni gentlemen, dagita, natadol dagita. Agpukaw, dagita gentlemen!
Paraya damaw. Tuy ko nasarakan, dagiti kabagyakaw. Apay ya? Nauto-uto. Mayat sa. Hay, ang kulkulangot ka na eh. May pay dakos tagidugong. Apay, ay laingan kababain. Kababain nga ko ba, among tuleng, di pa nagidugong pa naglinis ti bagay. Wala ingin nga da oras natin pa nagdugaw. Awan ti oras na kunawan lugar na ti agidugong. Kasano may baka? Kastoy, speaking of dugong, di tam nga mamuan ti sakit mo. Kasano? Wow, tayo dagito naglablabas apo nga panawon. Dikot kwa, nagrigat ti sitwasyon tayo. Wow. No napangka di taltalon, kat nasikarot mo di si itikal kalunay, limtag tasakam, no nagpa-check up ka, kat ingurigor mo day jay. Kubed kunada. Wow. No imuli ka di punti lang ka, nagka, nablo ka, ingurigor mo, ibagada kubed. Iso katatan apaw, ang kayo pagpadukturan, agidugdong kayo lang nun, maamuan yung sakit yaw. Ay, ingay. Nagdugyot ka mo tantao. Ramanan ta dugongan ta mamuan sakitan. Siyempre, dugbong mo malaang. Awan ti dakas na jay tatangkilikin ang sariling atin. Kunana ka Ali, sige manggaraw. Ipataros mo tanong mo mer aramidem may. Kastoy kita Wow. no nagidugong ka, Katrina manam, nasamit, at diabetes mo. Wala ta na sa may. No nagidugong ka, Katrina manam, napgat, at saki mo tibataw. UTI. Wow. No nagidugong ka, Katrina manam, naalsam, agpa-check up kan, at ulcer mo. Ulcer. Wow. No nagidugong ka, tinukol-tukol mo. Sa mo rin naman ang tadugong mo, kat awan tiraman na. Ay nagpatader kan, tikastoy kanupe, kan agaron ka ti atong isango balayon. Itulok mo, komplikasyon din ayaw. Itulok mo ngay patay mo. Wow. Ang kasano nga ingay. Naniramanam natadugong mo. Kat gumatal ta dilam. Kanya nga iti sakit mo. Ay kadakurad mo. Awam. Kanya nga nga raw nga sakit dayta. No tinukal mo data kulangot mo, natadugong mo, sa mo niramanam. Kag gumatal ta dilam. Agutog ka. Ay! Animal ka. Kaya mo mamuan ti sakit ka. Kaya mo mamuan. Ramanam ti dugong ko. Ay, nakat ta. Kaya mo mamuan ti sakit ka. Ali aramanan. Andiyan kaya. Arupam. Kaya mo mamuan ti sakit ka. Andiyan kaya't ingay. Tatanga panawad ingay. Apaya. Ispihin data COVID. Kaslawang COVID niya, gidin nagkutay niya. Basta COVID free lakot ti may nga lugar mabanilat nga agkakastag. Nya data gugupunda. Gigin ng guwapo ating alakay niya. Ano to? Mura nakapisma. Saan si ka? Kumita ka pala jili ka. Ni aguray ka ni ante nagadong susuunan na kapas pa. Kaya nga kapas data. Uban. Aya uban mo lagaya. Alingin, napantaman bisitaan suda. Alay bisitaan ta isuda dito yung nga banda ni kupito mo abalong ni nabakod mo data sa loob mo. Uray lang nagtil mo. Sige. Wow, naging marmotibado ni Antony Calabalcot Tirigalo. Damdama tumpang da katitan. Alingin, agay-ayam ta tatta. Agay-ayam ta. Nilalaki man ang tinawag. Nay, nagadong ayabaday mo Ante data pa akop ti TV yaw. Shoal na data. Ay, shoal. Tama naglamin ti babakot. Ay, niya dato itong 8. Nabugbagan. Ano nga tintin nagan apo ti 5. Uy, nagadukwartam ka naman mo tapagdas ko naman. At ani abayulit ang. Uy, amo nga malmalasan sige, ta. Tatahingin. Iyarig mo isuda. Iti. Klase iti panahon tapati pa nagugurigor. Agas. Klase iti agas. Rugyanan ta kini uncle. Biogesic. Alaksan. Mipinamic. Bioflow. Datoy paracetamol. Tapos last ni ante. Inyata. Viagra. Hoy! Aramidam mga pampatangkin na dyan. Viagra mo na mukha ti Viagra di may isa. Inyata. Rubos. Atang-tang kamalan. Ditik mo banger. Diga banger. Ne, datoy akop ti kwada rip dani. Klase iti Shell. Wow, klase ti Shell. Wow. Rugyanan ta kini madam. Klase ti Shell. Syempre yung nagsosyal tirum. Tirum. Beneg. Liddangan. Leddeg. Bildat. Kapaw. Tapos last. Nya tata. Piruruko. Apay niya ta pirurukaw. Tatay nga malapsanam niya igit ti kalsada no nalpas ti tudo ko ibadde mo pa. Igita mo banger. Ne, naglumog dato nga bakuton. Damdama apaw.
Toy! Kunada mo, kaslamo, bulangan, pamayan ka tayo. Titay tamad. Ayan. Klase mat, iti chinelas. Klase ti chinilas, rugyanan takinan ti sigol. Tapos Ipanema. Ipanema. Islander. Habayanas. Sandugo. Rambo. Duralay. Tapos last. Nyata. Swikos. Pinatunakan. Among datay swikos nga chinilas dun unana. Abay ah. Datay nga pang CR. Datay may babad ti tanong ti talal daw kag tubok uong na. Sige, ingay. Dito mo na Ruot, klase ti ruot. Klase ti ruot, rugyanan taki ni madam, nag-social ni di ba? Wow, nagpusto mo ta gold madam ni Kakaasi mo dyan na pukawa. Klase ti ruot. Siyempre ni madam, yung nag-social, bain-bain. Di ba? Yung mga masitas na bain. Galot-galot. Barsanga. Tapos dato ni madam, oregano. Maramais. Marakamute. Tapos las. Nya datangay. Among daytaw. Taltal likod. Apay tataltal likod diyan. Yagas dag subi-subi. Alay, mapangkatay ti klase ti. Klase ti. Natatayag nga kayo. Dito yung yanan ta akasya. Ipil-ipil. Damortes. Nara. Milina. Tapos last. Nyata. Pangar. Apay na pangar. Kaya sabong kagat tabel. Dito ba? Dito. Klase ti lugan. Siyempre social. Hammer. Tapos dati nga ikuha. Montero. Pajero. Hilux. Tapos dati Honda Civic. Tapos last ni Inang. Among datawi. Karo. Patayong mo. Sige. Klase ti luto iti karne ti baboy. Ay, dito ilatan ni sir. Klase ti luto ti karne ti baboy. Ay niya. Ato, iti kwasidaan iti agkubig. Inya. Sinigang. Wantanalsam. Pambansang ulam ng Pilipinas. Igado. Tinakdakan. Tapos pork chop. Sisig. Michado. Tapos dito ang agorika adobo. Tapos last. Nyadana. Itag. Itag. Dadi karni nga iti igurok dati binuro jigiggasan niya. Okay ka tuloy ningin. Alos na bisita mo sa amin na. Nabisita kita amin na. Kumusta kayo tilagay da? Kano bigat ka pala utso pa nagtakita. Ada mo na naka-confine dyan di private. Ano panay da ward? Ward amin. Panay da ward. Ayan, tataingin. Panawon iti, politiko, panagpupolitika tatan. Nangani manan panagkakampanyan. Iso nga napukaw ti kubid. Napukaw iso ti agas na datan kanoode. Politika ti agas iti kubid. Napadasa mo nagtarayan. Ay, kaya tagtaray suling tamabanugak. Nagnayangay. Nagnayangay. Pinadas ko iti tinagnayangay jayam me. Talaga? Nangabak ka? Damdamam nga mamuan. Talaga? Nag-excite ka. May nangyari day. Sige, padasan naman tata. Ay, kay mong asawan, panagkakampanya tata. Ay, lumaban na nga talaga. Dapat ka ti, talaga nga planok mo ti makisalisal ti politiko. Sige nga raw. Imustram man o kasano ka hindi nga nagkampanya. Ay, ti kaya mong asawan suling kas pangarigan. Meeting ti abansi day tao. Meeting ti abansi day tao. Tata, dito ay Muñoz, dito ka nga mga lay ti suportam nga akas. Dito yung nagkampanya. Agnayangay ka nga politician. Dito ka nga dumawat iti suportam nga. Agtaray ka di barangay yo di Villa 6. Nay ka sa ano ngay dataw eh. Umayak ditaw eh. Kampanya. Tapos jaya Villa 6 na tumaray. Agnayangay. Nyangay ti tarayam. Ay, kasyempre titarayak ako dyan may bagbagay kinyak di kapipintasan. Vice Captain. Oy, ingay lawan ti Vice Captain. Ni apay tawan nga kunam nga sulingay ni kitaam niya. No ti presidente kat akom na ti may nga bansa. Ada ti Vice President na. No ti gobernador kat akom na ti may nga probinsya. Ada Vice Governor na. Vice Governor. Iti mayor akom na iti may nga ili. Ada Vice Mayor na. Vice Mayor. Iti kapitan akom na ti may nga barangay. Di adamo Vice Captain na tungang. Awan. Adda.
Awang garaw. Siya padasag. Sige, manggaraw. Oh, alimbawa. parigan kampanya dato meeting ti Abansay. Si Kati Imse. Siya Imse, iparang ka. Iparang na. Sige, ipakitak na kitag pipintas ng plataporma. No, maglay nga. Sige, manggaraw, padason tama. Naimbag, kaya nagasat nga rabi tayo amin apo. Arat to'y apo, ti may isang nalaing, nasaririt, nagagal. Ay, paiso nga ta. Pasabatan tayo garot apo. Ni! Ay pasabatan tayo garot apo. Tinabara, nga sipat-sipat. Hay! Ngay! Sipat-sipat, nagaduda nga mang sipat-sipat ti rupak, di pa ilimlimtag. Tungang, sipat-sipat, palakpak. Palakpak ulitan. Pasabatan tayo garot apo. Tinabara nga, palakpak. Ni! Ingay! May palakpak siya ma. Naimbag nga rabi kada kayo amin apo. Seryoso. Ngawan tila. Maragsakan da ito'y numutibiyang. Nga dato'y kayo tataamin nga natipon nga kaslalurupet nga bunubon. Makita At at tuyak tatasanguyo, tawanak di talikod yaw. Pay sumal. At at tuyak nga nakatader, tasa anak nga nakatugaw. Pay sumal. At at tuyan da ito'y numutibiyang nga may dumawdawat apo tinananay nga ayat kang tulong yaw. Nagimasan. Talo siya tukat may tandudo. Aming tunga na pa nasayaat kan pagsayaatan ti tumunggal may sa kat may tudko. Naglay nga. Kat no siya tukat agbalaygi abi si kapitan dito'y lugar yo. Makikita yo dagita nagdadakkel to nga bambantay ipabuldoser kaw. Hang! Ipabultusan mo dagita nga bambantay. Ang mumaya nga dagita nga bambantay iso ti sarapa tayo ti bagyo. Taigapur ko ibay-ibay ta aming alamas kat sumangat na kayumot taglangaw. Ganda kita kalkalsada nga makikita yo, iparado. Oy, ingeng. Sipo ti gente uminggan ang gana lupaw, nagpintas naglantayo. Abay na parado. Kasukatak ti pagatsikat nga espaltutan o adayo ti padalis dagito sa rimulyo nga ubeng. Ganda kita street light nga naglalawag nga makikita yo, ipaidap kaw. Oy, ingeng. Awanan ako nagpintas sinarami da dito, oy. Kasukatak ti Christmas light, ano Christmas nga inaldaw. Ganda kita taltalunin nyo, kung bangbangkadon nyo nga dagdagayo, ipasimintok. Ay, kapag pilagan ti irik ka ay, ditak nga agungot kinyam. Tapay. Manalon kami. Ipasimintog kat amin nga kuwan pagay main. Okay, paglapag bilagan ti irik kan mais. Pagkabila ni ay. Kung agmula kaya di tuktok ti hiro yaw, tanwa tayo ti layaw. Animal ka. Kanda kiti babae, tipon-tipunak, urnungag, tay kabil ko ti may isang isla. Ay, adak mo ti dyan. Wen, kasali kay day, wen. Talo babaklalaang ti agnumar, dagito yung lalaki. Madinsa. Kat garo gagayom kan kakabsat na ipagakon tinagsayaat, kun pagsayaatan nga platapormak. Daw-dawatak nga ro tinananay nga panagbubuto yaw. Ay, panagbubuto nga. Panagbubuto? Ay naingin, panagbubutos. General day gayan. Buto. Kat nasyakto kat mapagasatan gagayom kan kakabsat. Amin to nga kigdaw yaw, okay. Ay, bastos ka mal. Okay nga, okay. Okay, nagtamsapak approve, okay. Okay. Wan. Apay kami ka okay. Kabisaya, kanya ti maramida nga. Kat garod gagayam kan kakabsat, tagiuray yon datayin sagana mi nga merienda, ta? Maluton kasi na supas. Kasi tagkampanya suleng. Hindi ko na palidinalpasan ti kampanya sa suleng. Imay di ka anak ka kiji balay. Tita kuna nakinyak. Number 1 ka nangabak ka kuna nakinyak. Ay natin nagsakumat ako nalipatak pa'y nagkinilas nagbisiklita na pana kasi gudjiskulaan. Timban awak dyan ti presinto nga nagitutusan na kinyak. Ay na number 1 na nga talaga suleng. Ay nangabak ka. Number 1. Hindi ko nagdumugak nagalalud-udak nga nagaway. Apay nga ay. Number 1 ka may sa butos kaw. No injak in butos ti bagbagay awan butos kaw. Inya nga inalpas ka di Gidi kwan nagawid ak suleng. Nagawid ka. Gidi kwan nagtibabaing ko dagiti baranggayak binalkot ko amin nga badbadok sa aktimalaw jayam may. Napanam nga. Ay ko nagabrudak tibabaing kaw. Agpay paisaw. Wa nagabrudak. Nakabrod ka mal. Wan. Napanam nga. Ay na napayaga nga nagab-abroad suleng 30 nga taon ko abroad. 30 years. Wan. Ano taon mo nga ay? 28. Hay!
Kasano? 28 taon mo, 30 years ka dyan, bro. Kastoy istorya na data suling. Iti damdamo ni tatang ko tinapan iti China tugot-tugot na ideng. O, tata. At ajayak sa look na. O, tata. Pwede ko nagsarat na kiniinang ko iti China, iti nga naglabing-labing, iti nga binuot spare parts ko. Ay, ingay ti spare parts para tilugan lang. Pay paralugan lang ti spare parts suling, pwede ka kikita niya, adayo ni Apo nga panangidaw-dawat, dagiti mag-aksidente. Wow. Kat matuktok ko lang dati tulang, iya panda di orthopedic. Tapos inatukol nga tulang, sukatan dati landok, kiji landok, inyatawag mo jay. Spare parts. Isukat tatong ngang. O, tata. Napanam nga bansa. Ijay China, sa nga pulong nga tawang ko jay. China. Sa nga pulong nga tawang ko madji Japan. Sa nga pulong nga tawang ko madji Amerika, so nga talupulong nga tawon nga nagab-abroda. Ay, napangka di China. Wow. Gusto nga mo madgaron iti panagsasawdag iti in-check Chinese. Chinese, ag Saudi Chinese, amok sa nga pulong nga tawang ko nagji dyan ijay. Sige, manggarawd, panasan ta manggarawd. Sige. Kas pangarigan. Magmagna ka dita kalsada. Nakakita ka ti kwarta. Kasanom iba ka data ti Chinese. Sige, magsasaot ti Chinese. Wow. Magmagna di kalsada, nakakitak ti kwarta. Pinidot ko. King ko ka. Ako rin ka ingay. King kukwa. Wow, Sa Chinese. Ilocano mo. King ko ka. Ano bang kungabagi? Ang mga bagay ko. King ko ka. Ay, bebeso. At dapay may isa Adapay may isa. kita. Sige man. Lebi ko single. Ngayon. Naglamuyot kas lagkarkarayang May sabay, may sabay. Lebi ko single. Natapos na ay. Hamo na awatan. Ahan. Libi, bili, kusing, singko, gawlo, lugaw, bili, singko, lugaw. Tagalog mo. Chinese di jay. Alay, mapantamat ijay ko ng mga nakapangkat di Japan. Wow, napana mo di Japan. Sa nga pulong nga tawang ko di Japan. Diyan mo matihag hapon. Kamu ka tagapon. O sige, manggaraw. Kalasan tama. Sample, sige. No data nga ubeng. Data nga ubeng. Nakita mo awan ti chinilas na. Inaawag mo din natin hapon. Saka. No data nga ubeng. Mapisain. Pakanom. Sige. Sa una mo. Mamasin ka, mangang ka. Kinigto mo lang. Haan, napundi jay. Binutong mo lang. Haan. Among gamin kasla Ilocano suling ko namta. Idi dagito hapon got umay dasak sa kupon ti Pilipinas adu tinaadapt da nga pagsasawtayo ditoy. Isu nga dinagsubli da di Amerika isumot ti gamgamiton dan. O padason tamang Ay Amerika ijay Japan. Padason tapay may sapay. Inya ti hapon iti Lugan. Woto. Ay nga. Inya ti hapon iti natong. Wotong. Inya iti hapon iti napintas. Akichi. Wow. Naalas. Chitai. Agkarkarupa ta. It's a tie. Alay, sige ka napangkati China, napangkati Japan. Wow. Napangkamot iti Amerika. Amerika, sa nga pulong nga tawon kumot di Amerika. Wow, sosyal. Okay nga nga, sa nga pulong nga tawon nagjijanak ijay, dyan pa nag-eskwela ti kolehiyo. Di ba talaga nag-eskwela? Ijay Amerika, di Harvard University. Wow! May isa nga mabigbig nga kapipintasan na eskwelaan tintirong alubong. Anya course mo? Kasi siyempre tinala nga kursok di karirigatan nga iturpos kan kalalaka kanginginaan ti tuition fee na. Anya? Lighter mechanic, major in vulcanizing. Hoy! Adakot kas jaya! Hoy, adda! Di Amerika, adda kas jay! Nya nga ti trabaho na dyan ay. Lighter mechanic ko na agtarimaan ka ti lighter, agkarga ka ti lighter, gasol kas jay. Major in vulcanizing, ag-vulcanize ka ti barko, bukatot, kakas jay. Adakot dalig ti bukato lang. Napang Amerika saan? Ampay. Oy, sugot tatakot, nagkapuak Amerika. Isungang kwamaw. Wow. Ay, sige garod. Among dito Amerika naglalaing na dito. Nalaing Amerikano? Wow, ay, ang ko'y tulok ko, sa nga pulong nga taong ko nagjijan-ijan, ang ko'y tulok nga nalalaing, iti Amerikano ng ti Pilipino. Nalalaing ti Amerikano ini. Nalalaing ti Pilipino. Nalalaing ti Amerikano. Kasanong nga may baga. Among jay Amerika. Agpatayab dati aeroplano. Awan ti pilotaw. Di Amerika? Wow. Patayab na tiroplano, awan ti pilotaw. Wow. Ay, nakapoy ti Amerikanaw, nalalaing ti Pilipinaw. Tanyo di Amerika kat agpatayab na tiroplano, awan ti pilotaw. Wow. Dito'y Pilipinas, agpatayab na ti piloto, awan ti roplanaw. Ay. Kasanong may baga data, dakit kas jayan. Daing kajay kapes, di kabisayaan, nagadong aswang, agtatayab da. Uy, speaking of aswang ini. Amo mada chismis kaya may. Inya ti chismes. Adong kami ti Marites tatanga Ado ti Marites, among jayam may. Ta makikita lang ti rabi kat ag sukatak kat ag mumalis ako. Kakas na nga talaga akaw galyan pang rabi nga ti trabaho tayo kasjay. Tapos sumangput ka ti parbangon ag malmalom nga maturog ka tano ta pamigsam nga rumorto man ti rabi nga panagtrabaho. Wow, di na makikita kami ni Jingingay. Tatay bagada ngay among nga ti pamilya ni Sulay. Aswang dagita ko nada. Kanya nga ti kunam. Kasi siyempre masaksak ta na nga talaga.
every time nga lumabas ako, data di aswangan kung kunadakin Ibang niya. pagkadakin niya. Aswang kanuniinan ko, taniinan ko, madida nga talaga, madida makikita dyan. Kasano nga itinaramid mo? O tata, kunak kininan ko, prinang ka. Nay, kunak, paypaysaw nga, aswang tayo, kano, tilahi tayo, aswang ka. Nya kunana. Aswang kaya, kunak. Nirakot na. Saan nagtayam? Na, animal ka, nagpaypaysaw. Nagtayam ka rin. Naggudwa di bagina. Nagtayam ka Nagtayam mo na. So, kasi nalalaing ti Amerikano. Ay, ti Pilipino. Sige. Adapay nalalaing lata ti Amerikano hingin. Kasano nga may baga? Amam di Amerika. Adata di karnay. Inyo nagdadita makina. Rumwar na kalatan to. Ti Amerika. Kasjay. Iyo nagdata karnay ti makina. Tinurumwar na kalatan. Nakapoy ti Amerikano. Nalalaing ti Pilipino. Kasano may baga? Pero di Amerika kat insarra data karnay ti makina. Tinurumwar na kalatan. Dito'y Pilipinas. No nilalala. Lalaki kat simrat di kalkalapaw. Sinaruno ni babae. Mapalabas ti siyam nga bulan. Tao daytan. Di na sigsiglat na sirsirit tila Pilipinaw. Agpay sumakit dahil. Tataingin kung tatay nga nagadal ka di jay. Nagadal ka di jay. Nyapay ti inadal mo pa di jay. Ay kaado at inadal ko. Kung nadagat nagsoldado ka kanoy di. Ay kuwin igi Amerika jayak pa nga nag-eskwela ti kinasoldado. Chismis na kanya nagpay sudayta nagsoldado adi Amerika gapot a sinurot ko ti ritnak nagbalin nga bakla indak intultuloy ti nagsoldado. Pepaysaw. Sige manggarot pa dason ta manggarot at ipakita kito yung inadal ko nga soldado di Amerika. Tata kayo lang po makapuot iti soldado nga bakla. Gumarampang nga soldado. Sige ipakita dito si kangarot ti commander ko ti commander mo. Sige. Soldado. Alay, sige. Attention! Oy, nya data. Palto-paltog tungang. Left face! Hoy! Abay nga ito kasta, left face! Sa left face ko nang dirupak lay talyaw ka. Inyang karuti baga kumang. Hangang kasta tinaadal ko di Amerika, kurang takuman mo, kastoy na kitaang. Left face! Isurot ti bagi. Dapat isurot yung bagay na siya. Gawin left face ko na mo, dirupak lay talyaw ko, isurot mo ata bagi. Sige, swear. Listen ta. Attention! March! Forward march! Kag-hold ka lang, pura isot na kitag bibuya. Right face! Isurot ti bagi. Kasta. Forward march! Hold! Alipatak siya. Amo nga, dati tugaw, di ka pa'y ag-hold, di ko layawan. Alipatak. Inyamot na kaya panamkin niya ako. Angkal, kupitin mamut ata niya. Nabagas mo ta. Uray lang nagtilmon, animal ka man. Nag-iima mo ta sa ano mo na nagbakas. Nagbagas, ay malas. Kasla pinalay nga suman. Ala, nagagwapo na mag-aim kita ingin. Alay, sige. Forward march! Hold! Namong lagar ka damot soldado ang sumungad. Hindi ko naturay ka man. Agod sa paikayang ko na si Babo data. Stomach! Nagwapo. Stomach! Buray ka ka-angkal kita nagwapo. Naay na! Nabayaran ko lubungan na tala nakakita ti tao nga talong pangal na. Ay, duwa lang ti pangal ti tao. Angkal talong pangal na. Saan na na? Nay kitaon talong pangal ay katuman angkal. Kitaon eh. Pangalwan, pangalto, pangalbuan. Kalbaw. Medyo malilis mo ta movie nga. Namagaman kinyata no single. Dati siguro di ka pambanwagan na karupa ni Kwani Aga. Aga muna. Haan. Nangan. Agat tatakte. Alay, sige. Stomach in! Stomach in! Nakainaw. Stomach in! Nakainaw. Animal kasuling. Kaya! Agsam to dati ulo kan ulo dito yan. Stomach out! Ako rin ka-out. Stomach out! Naka-out. Stomach in! In. Stomach out! Tumak-out. Ako rin ka pakayang March 5. Pakayang March! Pakayang March 1.
Suling! Yaman kay Apo! Kasi nangabak ni sakit ng kutiwo nito yan! Ay na, maya nga karuba dato yan, managpatigaw! Ito, down pa yan. Lali. Ako rin ka, di pala simsimrot, kasigod itutok mo mo uncle uray lakay no matukay, umay ko nada di bakay. Basta mo tibakaw, uray no bakit no nag-lipstick, dikaw. Nyaman natin nga, sundarong gumanalampang. Up! Ako rin ka, suto ko, mayak ka. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Ne, ako rin limaban si ka! Ay na! Masabat ko na tirapi dato, ay na, patulog-tulak dato. May kadito yan. Wala po dito bing apaw. Ay na, nagadungaw bing. Studio ko nada. Apaya. Atos sibuyas dito. Isugaro di bagbagamit at na istorya miingay. Apaya. Kuna na yapong kung ala kay iday. Ambaw, kunada. Iti makapautog ka na. At sibuyas. Gawin ma. Isuti kong kunada. Ano narawat ka ti sibuyas. Ado putot mo. Namamati ngay. Tapay. Nakapalabas ni tatang ko nga agbambantay lang din ti kalsada. Agtamtambay. Nakapalabas ti talong nga tricycle nga nakabagkat ti talong nga napumpun nung sibuyas. Madi mo umutaw. Kasano nga Hindi nakakita ti balasa nga siksisala. Umutaw. Ay, niya. Iso nga ngapay-pay, iso nga makapautog ti sibuyas. Ngapay-pay sudaday. So, atala nga po, tibasit apo nga umuna nga show miniingin. Agsubli kami pa apo damdamang, kayo pa apo umalalis. Palakpakan tayo ng tisuling apo. Palakpakan tayo mat apo niingin. Ang kayo payagaw awit apo, tati mabuyayo, kasla halo-halo. Umununag, umimimas, rumabrabii, puminpintas. Naimbang rabii kada kaya amin apo. Isa gana yung apo damdamati, aging partner miniingin. Di pambato yun dito apo isang kagwapon niya marukno yan minto apo ti may isang kanta tano ti kasangay kat adamo ti partisipasyon na ti Munyos ijay ti YouTube channel nanti nga suling i-post tayo to ayan salamat po.